Biag ken katawa. Umuna nga paset. Anak ko, nagpipintas ka nagwapaw! Woo! Sumangbayin to'y ariyaw! Abang! Adda kayo? Ay, won! Ay, na, apo na yun jay abirat mo, daboy! Manugang ka, ay, na. Apay ni abirat ko. Sino nga abirat ko? Ay, ni saldo, Ay, nagimot maggayam dahi dya tao. Naimot akpay, Naimbaglakan ka ang manugang ko, daboy! Gwapo ka lang arudain. Nagsayaat ka pa ang manugang ko. Ay, at naklaw na akatugang amsan na yata, boy. Ha? Tiko na. Saan na ya? Boy, saan na ya? Wanan! Sana na masapol nga ikulding mo kanyak ti ibagam. Agpay sulaunay. Katugangak nga agkabaw. Ay, kastaman. Ay, katawa ka mo't, Ha? Pagkatawaan nakmat abarok tanay. Ay, kasla, dasit iti karabukob ko. Ha? Kaputay tay namigatak. Ay, nakalalsam asantol di kindang ko. Sobra alsam na. Ha? Pagipirip daytan. Kaan lakit din ti bagbagana. Daboy, barok. Makakilkilabanak si ka. Awan lat nadiketan dita kilaban nyo aya. Nadiketan ko na yun. Wan, tay ngay nalaukan iti dikat ngay napoy. Awan laka di aya, barok. Ay, awan Inna po yan nagiling ama istiadda. Kan, dikat ama isdayay. Apaw! Ay, nagimasan ngay no. Naggata kayo iti nagiling at dikat amais. Ay, alan barok. Ay, ingkang rot aggaw na. Katnay, mabisbisi na ka. Ay na. Hasta ati manugang. Ay, di oray may sa ti manugang ko. Nukaskan ka, daboy. Wana, amang. Ay, Ita lang, data. Tumakiyas kan tumot lang dito. Sakit timang palamot kan akatugangak. Ay, daboy. Adda ka di masaysay op mo adakas apay on. Ha? Apay nga agpalawa. Kan agpabasid dagiti abot ti agong mo amang kita kanya. Ay, naang dudag aya. Ha? Ay, kwa. Nabanglo ka, amang. Siyak tinahang doon. Umatlagayam. Salbakit di. Umang dudak adi na orasan. Pasensyakan lakay. Paborito na kang amin ang manugang. Iso akay kayat na tiagyan dito'y balay tayo. Ngam batang payla kumatika bagis mo akabalay ita abulan. Batang tantumat intun umay abulan. Bayamlatan. Oray kat basit matikanan na. Saan amadlaw? Saan ta nga ipanglaw ti panang pakantakan kwa na? Sana day ta ipakan ti problema. Anyang arot? Maidimutak iti akam ko no adda ditoy. Anya? Anya kumamot nga akam mo ti pakaigdimutam ngay. Siyempre, siyak ti bida dito'y balay. Ngam no adda ni amang mo, agbalinak akong trabida. Isunton ti bida. Imbag tadakan apong. Adda mang ibagbagaan na pintasak. Aya, tapay. San nga ibagbaga ti amam, napintas ka. Kanayon na lang nga ibaga at imawidak kada kayo. No adda di na kayat nga naramid ko. Matlagayam. My God. Napintas ka, Tati bawit kalakat nga rod kanyak, apaw. Nalaadak ka no. Gapot at imawidak iti agong yung aliptap. Una yan. Saan ko kano natawid di agong na natirad? Apaw. Anyan to'y apaw. Amo mapaw. Awan na laad. Taamin tayo, kat naparswa iti pagayatan tinamarswa. Kastala ang tibiyag. At dagong alapap. At damit natirad.
Ken, haha, napinta sa amin na babae. Nagwapo mat amin ang lalaki. Ni apong kit di. Ay, susapok. Ibagbaga di amam nga kabaw akon. Wan, aklunag. Saan mo takananyal daw katag kabawa? Aklunan nyo nga gabaw kayon, apong. Apong! Kastoy nga main kay. Pasaray, malipatak tiyag bugaw. No daytay, mairuar konti mang paspasakit iti buksit ko. Ha? Una ho. Agam niya. Kadatalang dito, ya. Di mo ibagbaka kan tatang mo. Kan uray pa'y kininanang mo, ha? Anya timbagbaga ni apong mo akabaw? Awan, tatang. Awan nga. Kat no nang nagkuti pa nagkatkataway oh. Saka di tibagbaga na. Saan, tatang? Masurunak kat kiniapong mo. Saan mi pa'y abatang kininanang mo timang kabalay kan kwa na? Ngam imay matan dito'y balay tayo. Kay kayat na kayo ngamin amanugang, tatang. Babaw yun ng tumot lalay tang imbaga na. Apay ngay? Kabaliktad day tang ibagbaga na iti kinapudno. Mapanagnakan to day ta. Ala ni tatang. Oy, Layla ah. Di mo unay kasarsarita ni apong mo. Ang mga numakaran ka iti madi apay ud na. Ha? May babayin kanton. No, di ka pa'y nagdigos kat umay na kan arman ni Alan. Alawan, tatang. Agpabangluak akanayon. Tapno saan kayo ang maibabain iti agar-aram kanya. Oh. Dahil iti si Dayo, amang. Ha? Sakti nagluto. Inlutuan kayo iti paborito yu asidain. Ay na! Ay! Day taman ti kayat ko launay kan ka. Daboy! Barok! Talaga gaya mo nga inlutuan na kiti paborito ka. Ala! Agkuy-kuyog yagmat atabaday to'y inadobo yu, tatang. Wen, kakayatan ni amang da ito'y adobo aping-ping ti baboy. Sana ya amang. Ay, one bite! Ay na! Maya ti panaglayon na iti karabukob ko. Day, amang ano ag high blood ka, amang. Di kay unay di ta nataba nga adobo. Uray agalunosak pa iti adobo tabat baboy. Ay, awan question kanyak dayta. Kabuteng nak ti high blood nga ibagbagayo, tagwat-wat-wata. Wen, ba't ngamin prima? Iso nga ito amin ang tikayat na kanan. Kan sidan. Iparaman tayo ken kuana ti di na pa'y naramramanan na masida. Na. Ken makmakan. Tadi nan maramanan da kita, inton matay. Ay, nabarok, mabayagak pa ang matay. Napautibiyag ko. Amangan ano, una ka pa nga agunat ng siyak, taboy. Nya. Awan na pare. Ika ti ag high blood no kasta ti katugangam. Talaga pare ko. Iso nga ro da magastuanak pa ikit din. Kasano di ka magastuan unay. Kat pasig samat a karni ti gatangan nyo asidayo. Hindi ka tuganga ka ti at adamang sidsida iti karne. Ay no, naggasatan. Kanayo na pagsidag iti nataba. Oh, Uray diningdeng tilutuan ni bakit ko. Iliblibas ko abuk-buk-bukan iti mantika jay duyog na. anya. Ngem awan matlata. Unay a kinalanggong na itang aramida nun pare. Ay talaga lang gungak. Ngem, di na mo day ta pare. Uray aglinab-linab ang timantika iti digo ti dinengdeng. Mayat lata ti igupan na. Nay, naimbag man ta di nakaapaan ni kumare. Di na madlaw da gitar aramidag. Iliblibas ko nga rod. Petakak pa iti sili ti duyog na ah. Ngem awan lata. Ay, una yun pare. Kasano? Kabaligtad tininamnamak ti mapasamak. Idi damo a pinittakak iti sili ti duyog na. Anapno iti tinola a karnit manok. Anya iti napasamak. Nagridis-ridisak iti sili. Oh, Di ngay silit sa iro. nako. Sakon to inlibas nga inlaw iti duyog na. Oh, Hanggang, apaw! Tabo manerbar ka ti panagigop nan. apo. Inimimas na kit din. Kasta na tibiyag pare ko. Amom, adda ngay dagiti kasuron mo at tao ngam kay kayat da kamat. Isong aganos ka. Anusam ni katugangam, ta isot pagswertyam.
Visit. Idak man langan. Mas daawak mo't ngamingkan ka. Apay abang bantayam ni amang, kat maturog lang arudan ti kayatnan. Kaya't kung arod nga tungtungtong kami pay, aging nga kumaiti parbangon, kat agbanding kami. Agbanding ka no. Kumaa, nudyak amo kayat mo apagpuyatan, bareng mahaybladan. Anya? Ay nalakay, ti kunam, jak madmadlaw. Ti ammo ni amang, kat dungdungwem launay. Di na ammo adag iti ipas pasida, ipakpakan kan araramidam kan kuana, kat pakadagdagan nan amatay. Nene, bakit? Ngam saan ka kagura lakay? Maawatan ka? Ah, Tilaang maibagak. Kabalay tamot idi ni tatang kananang mo. Sakbay nga impulang dati biyagda iti namarswa. Ngampudpud no apanagdungo kat panagaya ti impaay ko kadakwada. bakit? Ngam, ulitak lakay. Jak ibagbaga akas jay mo ti ipaay mo kan ni amang. Maawatak nga agduma ti ugali ta. Maawatan ka, lakay. Si kamot ita ti katugangan, lakay. Nakiasawan ni Layla, kat dito'y balay, ti pagyananda. Nasayat Imbagla pa kay ranudan ta tidakkel asweldo di asawa na. Kapilitan ang mairanod ta, tanay. Saan tamot akabailan ti agtrabaho? Awanan ti pangalaan ta iti kanenta. Ay, ano di ka po iti panagsidsida tayo akanayon idi iti karne. Sana kumana kahalay ti sakit ko. Napigsak pala kumaging gaita. Basol mo Si kamot ti akin nakam idi iti kasjay. Akanayon akarni ti sidaan. Tidakas na si na high blood. Saan kat aday di amang. Mala. Uray, tanalpas day jayan. Lipaten tan, bakit? Awan kwartatan? Awan nga rodan, naibusan. Salbag ti kastoy. Ha? Nami pa ay. Awan pa'y ganas trabaho. No kastoy ama awanan da tao iti kwarta. Tapi nga gungat ka ngay. Nay, nagalasan ti ugali ti manugang mo. Apaan nan samot ng ti anak ta, gapoy ti kwarta. Si kalat pagaayat da amakin ina mabampantayan. Ay, uy Naritan! nga Naunay rod. ka matanalan. Ano di kunana? Sa panagsasaw. Correct! Ti salbag ang manugangan. Naikamkamang langam. Pay, Ay, saan lakay? Pag-aasip, agparbeng ka. Di ka makibiyang iti apada. Apat agasawa dahi ta. Umano ka. Nay, at dakamot gaya man, baraw. Wen! Talaga bastos barok. Agsarita taman beet. Nabannugang iti trabaho. Pag inanaindak mata. Ne. Pagluksaw nagsakit dia talaga. Nita, panalpak na pa'y tiri daw. Hoy! Sukatam de tarikap no madadal, loko! Balay mo ayat itoy! Ay, lakay, anya ka kaday. Ay, di ka agprovokar. Maditikas ta. Magtanda ka dito'y pare. Ay, sumukmunak man iti pagsangwan ta. Ay, alaman nga ron, paray. Tanay, mabadbad trip kan sakit na. Uli nga raw. Kanya pelat pa ka bad trip pa paray. Kahit nabayag mo na naawan na hindi katugangap. Jemot manugang ko ita ti buwisit. Kastaya. Si kakit di mat pare ko. Ay, di naklatultuladan mat pang. Ay, mabuwisit ka talaga. Si kamit latag parparno iti pakabisitan paray. Ag-relax ka di maturing maminsan lang. Kasano ang makarelax da tao no at damot sa iro akabalay. Ala, tangay sumukmon ti kagaram dito Teresina. Ala, sumukmon ka nga ron ta ginumtaman. Tulungan ka mangiliw-liwag iti suron mo di manugang mo. Manang, ayan ni tatang. Jak amaw, apay aya. Ala, isungarod ajay imbaga damanang si maan nakaida ijay sango ti store. Anya,
Alain kay kitaan nanang. Ang mga nunabartak manang kat saanin ang makaaway. Ay, Saan magdita manugang? Papanawag to pa. lakay tangiwat mo. Ay, di na ka nawaan ngagsaw, prima. Ala, agida kantay nak mangala iti bimpaw. Labaran ka, tapno mausawan kan. Asino ti kumarit, ha? Umatitay ti kumarit! Di ka aglaaw lakay. Makaisturbo ka kadagiti maturog a kaaruba. Waray asino ti agdap-dap pa amanugang dita. Aglawak lata! Hoy! Rumwal ti kumarit! Bad trip! Oo na yan. Pasensya amon ni tatang ala. Uray ang sinamot nga ta. Awan makanos iti kastoy, Layla. Gusto nga, balkutan. Anya, agbalkot. Uray nga, trabida. Pumanaw ta iti balayo. Intagyan na di balay na. Anya. Awandan. Asino ti awan? Nagtalawon dalayla kanti manugang mo. Pinanawan datan. Nasaya at mag. Nasaya at ba't kunam? Pangalaan tangarot ita iti kananta. Awan kat bain mo ah. Di mo lapin ang panunot nga inted pa di manugang mo tinsok mo wow. Sakas jakit din tiin lalaaw mo idirabi ay. Ay, ultimum ka naon kuna ni Layla. Saan data napurwakan iti pagbiag ta? Ha? Di mo lapin ang panunot. Inan anusak ide iti panang luklukom iti day di amang kaw. Naawatan ka nga uray nalimad nga inruruman mau. Ngamsi ka, awan pusaw. Iso nga ita. Tas si kamot ti katugangan, akagura ti manugang na, ay katagan anus ka ah. Prima. Anusam ti bunga ti mulam da boy. Ay, husto ka din bakit? Di mo Rumbag nga ipalagip ko, no nalipata mon. Nagmula ka iti kinaimot. Iso nga apitam mat ita ti kinaimot. Amom itan tirik na ti maimutan. Mariknam itan tirik na iti inimimutam day di amang. Husto ka din bakit? Agyaman ka. Tapulos adi inik ka day di amang iti madi apan nakaawa ti inararamid mo. Nga oray idi nagbugsutan. Kat kinidkiddayan nakapailaeng. Uray na unnat iden. Kat si tatanggaya pay lang dagiti takyag na ang mga rakop kumakan ka. Tayarakop na, tinalaos a panagyaman na, iti kinadungong kanaw, aginggat panagbugsot na. Ay ngam anyan. Di ka nagparakop ide. Isu nga aginggat natay anasaksakitanak, iti impakpakitam iti day di amak, daboy! Ala, gusto na bakit? Magpapabawi ako. Yakon ulitin. Talaga saan ang maulit at maganday di amang. Jay manugang mo, ti panunuto maun. Maikadua nga paset. Kastalatipyat! O niya ngay, pare Alipio. Gumatang ka kadi itilakok, nagduduma. Adda ikan, adda karnit baboy, ken adda pe pang rikado. Sige man nga rod, pare. Gumatangak man itilapong nga ikan. Oh, ado ah. Anya ti kayat mo? Bangus wano tilapia? Tilapia langan, pare. Kanak iti 2 kilo. Aha. Saan nanas ka namang ikilo ak? Gaputan na kilo-kilo dagito yan, pare. Adda may 1 kilo, adda mat 2 kilo. Ay, sige nga rod ah. Ikan na ko niti 2 kilo at tilapia, pare. Uwan, pare. Mabit lang ta ikan ka. Aha. Dahito jay 2 kilo. Manuay ti bayad na. Bali 260, pare. Gaputasan analas dagito'y lakok. Nangina. Hanggang sige latan ah. Sikamat ti aglaklako. Oh, awato man, pare. Okay. Mabit lang nga rod. Daitad ko ti bayad. Ay na, agyaman ako na pare ha. Dagimatang ka. Sikat ti kaunaan nagimatang. Kat kaspay. Buena mano. Swerte.
Apay ngay lakay. Kunam a 2 kilo at tilapia da ito'y ginatang mo. Ngam nagbasmat. 2 kilo day ta bakit? Mano ti bayad na? 260. Sakit nagngina pa? Niman, pari nanding tinagla ko. Ay, agdwa-dwa ak iti kilo da ito'y aginatang mo. Iso nga ikilo kuman iti kilwan tayo. Adda kita imbitin a pagkilwan tayo. Sanen. Alakit din. Dalo samon, taisigang mo. Ay, saan? Mabiit lang, ta ikilok. Ingkay subli da ito'y tilapia ka ni Nanding. Kurang iti 1/4 a kilo da ito'y Anya? Madi Binayadam mo't iti husto? Ay ngam lokwan na kapay? Bakit? Ang mga nagkamalila siguro iti panagkilo na. Bayamon. Saan Madi ti aramid na. Sa ti kilwan na. Bayamon, bakit? Lakay, inton maminsan, saan ka na gumatgatang itilako na ha? Gaputa saor! Naibos tilakok bakit? Mayat! Uray siyak lakay, naibos. Di dalaan mo akurang gayam iti kilo dagiti lako tangaykan. Kanrumbang akasta. Gapo ta ipagpagnata mat dagiti lako ta. Kasla ison ati tangdan ta. Ti panagsaur ta. Ay katuan mata. Kasta latibiyag, bakit? No alisto ka, agbiag ka. Un lakay. Iso nga damanan igatang ta iti lako ta. Un lakay. Mayat da ito'y at trabaho tayo ta. Basta na anos ta nga gisursor. Sana balay, tadakkel ti ganansya ta. Gapo ta saor matikilwan ta. Saan nati kilwan ta ti saur, bakit? No dikat data. Iso lang nga iso day ta, lakay. Nanay ka, gumatang ka itilako ka na tang. Manungay day ta sa nga rumpot at arong. Baintay nana. Ha? Talula a piraso? 20? Kastala ti biyag, nana. Nanginamot amin ang agagatangan nita. At dayan na laka. Day ta ngay bunga ti parya. Bainti mo laang, nana. Anya? Duala a piraso? Ay nagnginamutan. Sapay makasidsidaak ita iti pinakbag. Malakit din, nana. Gumatang kayaw. At dapay lakok abuguaw. Kompleto. Ikaw. Manungay mat day tabugo ang mau. Bainti mo laang, nana. Nagnginamutan kat nagbasay. Nalaka din, nana. Gumatang kayo. Tapno makalako akmatang. Sige. Gumatang akman nga raw. Uray nagngina. Sige latan. Tama sa dutak mat amapan ijay ilay amakitsinda. Sige tata, gumatang ka ni tilakok nga ikan. Dala, manungay. 280 amin. Ta naglulukmagmat ngamin dagito abangos. Kan sagdudua kilo to'y may sasupot. Isungalan yun to'y may sasupot. Alaman nga raw. Awan la bawas nantanay. Tawarak met Ay, awan ti tawar-tawar tata. Gaputa lugi akmat na. Malaman lang yun. Mabit lang taalak ti kwartak Sige tata. Atoy, ti limagasaut. Ay katuan mata. Mabit lang tasuklihan kayo. Ay, tata. Awan mo't ganti 20 pesos ko. 200 la day toy. Yag kong tulangan ti 20 niya, tata. Sanen, baraw. Yag mulatan day tadwa kasaut. Kastay na, tata. Sige, agyaman ang ngarod. Atoy. Alaan yun to'y 200 yo. Kan, day to'y bangos sa ginatang yo. Naipaibos ko dagiti lakok lakay. Dakkel man yung tiganan siya. Uray sakmata, bakit? Naibos dagiti lako nga ikan. Adumat ti magangganan siya ta. Ngam, jak pa'y makagatang mag itinapintas akaws ko. Anya? Uray dagiti anak ta. Jak pa'y ida maigatangan iti baro akaws da. Kasla awan serbi ti panaglaklako ta. Mapmapan la aminan iti makan. Di gumatang ka ngamin itibado tayo. Awan no gumatang makurangan ti puunan ta. Kasanon nga'y?
Kastoy langan bakit? Idakdakkel ta ti panagkusit ta. Anya? Wen bakit? Iti kasta nga ramidan ta. Adu pa iti maganan siya ta. Ala pare, gumatangak man yan itilakom nga ikan. 280 da ito'y bangos pare. Alamon, tapno makalako akmat ita. Tani, awan pa'y may gatang min iti bagas mi. Oh, sige. Oh, ato iti talo gasot. Gatangan ko na itabangos. Ay, agyaman ak pare. Angem, umay kuntulat ta ito ti suklim ha. Tani, awan ti 20 kita. Awan pa'y pagbaryak iti kwartam. Sanen, 20 lang met. Ayos. O ala, mudtoyin ta isigang man, bakit ko na itabangos? Ay, katuwa na pare. Oh, at ito'y tiginatang mo abangus. Kita nga amlakay. Nasurok a 1/4 a kilo ti kurang na. Ne, una niya. Baybayadam iti husto. Ngam saor mo ti kilo da. Di damat ipa iti husto a kilo ti lako da. Kusit da talaga. Ana, sana balen, bakit? Mano ti imbayad mo iti dayta abangus. 280. Angam talo gasot tinted ko. Umay nanto kung maidagas di suklik a 20. Angam ko nakasaanan ta, 20 lang met. Anya? Di sobra-sobran ti ganansya na. Imbagak matan kan ka saan ka gumatgatang iti lako na. Tasaor da? Bayamon, bakit? Kastala ti biyag. Diskartida siguro dayta at nagbiag da. Anya? Nasayaat ka di dayta nga arameg. Lukwam ti pada matao, tap nagbiag ka. Kat si kama, palukloko kalatan. Bayamon ko nakmet, bakit? Kastala ti biyag Basta! Saan ka na gumatangpay kaninanding? Noan niya ti kayat yu asidaan ka dagiti anak ta. Inaklagatangan na ni ili. Ay na, nagngina ti lako ni kadraan na taon. Sobra ti ganansya na, ngam gimata nga klata. Gaputa masadutak ngamin nga agpailay. Ay na, saan kayo na gumatgatang pa'y katakwada, gaputa sa orda. Nagpadaan dang agasawa asaor. Ay, kayo langan makityanda ija ili Wad nga rod. Saor titimbangan da. Ay, mabayadan mo't iti husto tigatangan kadakwada. Ngam saor daman. Ay, sana ko na gumatgatang kadakwada. Dito'y latan istor ni Susan ti paggatangak, ta nalaklakapay. Wan anana, kasta ti aramidan nyo. Tanong panoy-nuyan tayo dagijay asaor, ay, kayat dan Ay, nalakay. Simrumanan ti uyak ti buridag ta. Naimbaglangkit din ata nakaturugan. No inak manen ipadoktor. Nasurok manen asangaribo ti magastos iti agas na. Ay, kat ipadoktor mo lata. Walatan Ay, awan manang. Maksayan manen ti puunak. Ganti ko nakapakityandak ko ma. Bayamon, aglakotan tumanin. Tapno at dakwarta tayo. Ay, Nandeng! Sa or kagayam linuko na. Ha? Anya ti bagbagamon tata? Di ginatangkukan ka bangus iday. Kurang mati kilo na. In kilo dyan nakaw, taapay ka no naglagan. Idinto ta 2 kilo matimbagam. Anya? Nene. Madiday tang ibagbagayo atata. Saan ang kasaor? Ay, manipod ita. Saan ako nagumatang itilakom, ta saor mo't gayam titimbagam. Anya? Bayadak iti ustaw nga oray nangina ng lukwan nakpay lagayam. Saor ka! Ay, kat no diyo kaya ti gumatang itilakok. Di saan lang? Saan mo't ada kayo lang ti gumatang Ay na, Nandeng. Ti agusar iti saor a pagtimbangan, saan a mabindisyonan. Mawatam, Ha? Awan na, no kastamlatan. Agsap-sapul ka iti pakay babainam. May kat, ti panagtalagkan ka, nagiti sokib no kasta. Nagadukat nga muyon. Ala, sinakon, manaktak kayo. Na, Ikan! Gumatang kayo ni Tikan! ako sit na ita at tao. Lakay, kasano daytan? Awan na paglakwa. Oresak nga rod. Awan tigim matang itilakok nga ikan. Kunada kanyak ako sitak ka na. Overpricing ka no tilakaw. Sakit kurang pa iti kilo na. Kasta mo timbagada kanyak.
Kasano nga rod itan? Kwa, bakit? Kabayatan ti panagnak nga agawid. Inamamiris ko timbaga kanyak nila kay Mario. Ako nana, ti agosar iti saura pagtimbangan. Sana mabindisyonan. Ha? Wen bakit? Husto ti kunana. Tapay nga uray dakkel ti maganganan siya ta. Ngam awan mo't pakakitaan. Nga rod lakay. Kas iti nauti anaganan siya ta. Naigatang iti agas ti burida. Kaasimat namin no saan nga agagas. Kuha bakit? Isaradeng tanti agla ko. Tawan mo't langan ti gumatang. Ha? Mangsapo lang iti sabali apanggadak. Kan saan ako nagsaor? Tatalaga amadi. Saan tayo mabindisyonan? Lakay. Isong agbalbaliwtan bakit? Saan tam nagsaor pa'y? Nasayaat mo, ta nakaamiris kayo. Unli ti siya. Iso nga imayak. Ta umayak man mangibagan no adda ipalabam. Tani, awan kwartame. Awan maigatang mi iti bagas me. O sige. Tangdanan kang aglaba, kandra. Apag iso, naurnong tilalabaan me. Ay na, agyaman ak unay. Ngam nadalos nga ta tilabaam. Wen, agtalog ka kanyak. Simpaag ti panaglabak, tapno agtalog ka lata kanyak. Sige. Iti ka nito anadalos tilabaam. Kanayo naktung agpalabakan ka. Ay agyaman ak Leticia. O sige, ikan ka iti may sasalop abagas tapno ada isaang yo. Tulong kunday ta kada kayo. Kaasimot dagiti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ak Leticia. Talaga nga awan kwartame. Tainggatang ko iti agas di buridak me. Ikan ka iti bagas. Asa nga salop. Tulong kun kada kayo. Basta, saya atom ti panaglabam. Unli Leticia. Kat agyaman ak, tatalken nakpay laang. Nga uray saor kami iti panaglaklako me. Laglag ipumakanayon kandra. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a bendisyonan ti Diyos. Maikatlo nga paset! Kastalatibyan! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng itibiyag. Ano sirigen, ket makapalik, ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan. Kastalatibyan! Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Ano kasta? Nakapauit kaan, anak ko. Way, nanang. Mabalin yun nga erwarte kwarta ngayong pawit ka. Sige, anak ko. Inak to irwaran. Way, nanang. Bantayan nyo ti apuyo, Ang mga nutila papapanan na. Ay, di ka katimadanagan. Gwardya daw ni Mara. Jack baybay anti anak mo, anak ko. Kan, Jack igikan iti kwarta na. Tapno saan abakarwar. Ay, ang mga no armanda, no palubusak arumwar. Ay. Ibagayaw, tasan pa'y lang agpaparam. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na. Sakbaya makinubyaw. Ay, wan. Danag mun aya. Siyak ti makaammo iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga rudan anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Way, nanang. Ano sa nyo pala ti maipawit ko, Takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapsot pala ti business dito. Di mo lang aminan, malmalpas da ito pantimya. Wan, anak ko. Ayos laeng. Umdas mat ti ipaw-pawit mo akwarta mi. Awan problema iti day ka. O sige nga rudan. Babayan, anak ko.
ta sa paek ti rumwar. Sige nga ro, Tanang. Bye! Bye, anak ko! Lola, siya kun ti mapan mangirwar iti pauit ni tatang. Maiparit sa ti senior citizen arumwar. Si taenda kayo. Nagkuna si taendak. Saan mo't amadlaw a senyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taendak. Apay, aday bidensyayo a senior citizenak. Kunak Ay, kuyogang kay nga rodan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga rod. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mon ay sige, taagrobwata ko. Ni, adda kayon, Lola. Ay, oh my kapag, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw a cellphone ko. Manan? Ay, wan ala, umay ka. Agtugaw ta. Ay, nagkatisigod na cellphone nyo nga ay. Ha? Diyak kayatin day jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro na ito'y tanangin ngina. Ala kayo. Gatang kayla gatang iti cellphone nyo. Ay sana bali tailakok tundag itay daan. Ala, isuro na ak. Tadyak unay kabisado na ito a cellphone. Ken, isign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Luseng, asawak. Mabalinti umay. Si kamanan, inaw. Wain, ta umay ko man ikan iti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak ngamen iti Ay, anda suman may. Nagluto ak mat idikalman. Unay ka ti, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Tanabayagan ang nagsinata, ino. Ay, Lusay. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit? Kalpasan, ti panang-panaw mo kanyak ide. Kalpasan na, adapay larupam nga agparang-parang ditoy. Ay, Lusay. Lading itak, ang amdikan kayat, ino. Sinugat monto'y pusok. Kat presko pa'y laang ti sugat, nga impalak ang mo kanyak ide. Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam, jak kayatin ti makisinubyan iti lakay, ama na nga lilaw. Awan at halaga, anak ko. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang. Aw-awatin nyo latan Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ko. Wen, ngam narigrigat no pilitin nyo ni nanang ama kisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayon tumitlaan na ragsak, tatang. Ay, di kayat kao. Ang kadwa kami iti inayaw. Bayat ni panagbakad ken panaglakay may. Tatang. Kasapulak ti kadwa, anak kao. Dahit ako mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag. Kabayatan ti panagbakit na. Kasapulan nak. Kat kasapulak mat jay inayaw. Ay, ala, bayan nyo. Takasaritak tumanan ni nanang, tatang. Barong maayaw. Kalpasan ti panang-panaw na kada tayo ide. Ita, kondesoble. Napos kolkit di ti panagrup-rupa na Ha! Ibagam, tanapos kol dyan rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti bidut na. Pakawanin nyo ka din. Awan! Ha! Narigap ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asao. Sige, mapakawan kaun. Ang amjak kayatan ti makisinubyan kan kuana. Nanang,
Awanan ti panagayat ko kan kuwana. In Calicon. Di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? No kaya't yu at tulungan nyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayatan nga agdan na kami manan. Ay, mabitlaan adawag ka. Hello, babes. Babes? Adda babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod Wun, adda boyfriend ni Lola. Chatmate na. Anya? Ay, unay mo ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makin-inawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti chatmate na. Mangmangag ko no kasdi nga umawag. Kanayon nga agpalod ka ni Lola. Anya? Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to na ti mangibagakan kwa na. Mabutengak nga gipulong. Sige, awagak to ni Manong, ije abro. Lola? Aping agsangsangit kayo? Ay, imbrek na kon ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alod na. Imblak nak matay na. Ha? Baybayan yun day dyan lalaki, Lola. Basol mo day to'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpawit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong ngamin ni Antime. Kat day jay mat nga Antime, impulong nan adagos iti amam. Iso abasol yaw ti panangibreak ni Ador kanyak. Di yun lang ngamin amaw, tirik na ti masakitan. Nagsakit. Sorry, Lola. Sana bali. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nyo kit din ni Lolo. Iso ti ayatan nyo manen. Palas! Ha? Rayan niya't mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsak! Adan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbakutan kayon, Lola. Awanan, ti mangayat kada kayo. Teko nam, Ngam apay, itulog ko nga raud. Ha? Nan, agpwesto ka man kit day, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola? Ay basta pitsuran ka. Ala, umisem ka. Tay kapintasan nga isem ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2, 3. Aday tay. Ay nay. Napintas ti alam dito'y apok. Nagpintas ka. Aday ta. Nasukatakon ti profile picture ka. Ken, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ka. Hey, sukatak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla napintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hey, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kastoy ti kinapintas ti profile ko. Ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Dagitay guwapaw alalaki. Lola, rabiin, maturog kayon. Agsilsilpon kayo pailaan. Maturog kalatan apok. Jak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala? Kanayon man ang ti panagpuyat yun.
Amok, adamanan ka chat-chatyaw. Urno sumankit di tabuok mo, apok. Tag-picture ka. Umisam ka. Nilula mo, rabrabi eh. Ay basta, umisam ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa, dua, smile. Ay, aday ta. Ay na. Nagpintas ka talaga, apok. Ala, maturog kan, wine? Sige nga Rod, umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime, tuladawan ni Mara. Ay, main-in-love una yun ni Jaime, di tuladawan ti apo ko. Di nalaamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di pa ayon daytoy. Tagmauyong iti kinapintas tiladawan ngayon forward ko. Ay, hala, ay, umawagan. Ay, sos, ay, kasanungay daytoy. Ikapsot ko lang ti busis ka, tapno di na madlaw abakit ti kasarsarita na. Paubingak ti busis ka. Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas ti boses mo. Kasla may pipit. Talaga akas to ti boses ko. Sa bagay, napintas ka lata. Ure kasta ti boses mo. Apay adi ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa? Sorry ha? Kwa? Brown out namin. Dito'y ayan mi. Tinak madla makita no i-on ko ti video. Kasta ka di? Okay nga, Rod. It's okay, sweetie. Kahit kasano, agkita tayong tunbigat. Inta mga niti restaurant. Kalpasan na, intag pasyar. Ha? Kwa? Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. Kwa? Ay, sana pa'y arready. Sayang. Itet ko kumatirigalok a kwintas kan sing-sing. At tapay relo, 24 karat amin. Ha? Sige. Agkita ta, sweetie. Sa dinaw, ti pagkitaan ta. Ibagam, sweetie. Rosette, ano dyan nadamag ka? Ada ka no chatmate ma? Awan, pudno. Anya ko maita. Rosette. Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. Kaya't kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramid iti kalokuhan, tapno awan to ti pakairubuam. Ay, di tabagam ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokuan. Nagbalbaliw akaun bakit? Iso nga awatan nakadimanan Ay saanan? Di kan pagan ano? Kahit asinon to ti kabinadang mo, no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kastala ti biyag No addan taw maipaay akabinadang ka pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period! Anya ti aramidan tayo dito'y, Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apok.
Katsuray, no inaramat ko tiladawan mo, Juan. Anyat kayat yu asawan. Sika ti amo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ala kayo. Tilar aramidin yu, Lola. Kampay iday, kinuyog kalaeng. Ang sakayam latan, Juan. San abalay, di ka baybayan. Adang amin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats dagijay. Sayang. No maala ka, itarayan taan. Anya kayo matan, Lola. Tilar aramidin yu. Agawid tayo. Saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kaputmutang tilangana. Barbasan, kan nagado ti tatuna. Kan pati aritos na nagado. Ay, sweetie! Ay, excuse me, sir. Siyak ti Lola to'y chatmit mo. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso nagpakuyog kanya. Sorry, sweetie. Gamja kon mas balan ti iliw ko kan ka. Ay, may day para ko pati apo ko. Ay. Tintas ka gaya mo talaga. Asawaan ka mo. Kasal ka. Ay, ipatag ti apo ko kunak. Kukwa kung to'y napintas si Anobia ka. Ay, na. Oh my God! Juan! Umay ka! Ay, ipatanyak! Ay, di mo mas masakit ang yakga! Ay, ananay ko, anay ko! Ay, Kuha ka na. Ay, ipatanyak! Ay, tulong! Umay ka! Makitam da ito'y ha? Ipakaw! Ay, tulong! Sige! Pagdasan niyo ti masida kanyak. Tapatayot da ito'y ataw! Ay, di mo itutok kanyak ti imukam! Pagdasan niyo ti masida kunak! Ay, tuladak tinaramid ni Mara. Kung tarak man. Ay, taray, Luseng! Taray! Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo matinana. Bakbakitan kayo. Ngamalayo pa ilat agaramit iti kalukwan, Mike. Sorry, anak ko. Alala, sige. Ornusan nyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Ay, kitaan nyo man tikas tangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayon na isagmak. Daitan ti ibagbagakken ka iday, Luseng. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakaerubuam. Naimbag tanatiliw day di ataaw. Wan nga rod Lola. Pati siyak nga po kuyo. Dandani na irubo. Ay, apaw. Husto ka din. Inungtan na ko ni Gary. Iso adidak kumanungtan. Masurunak lang aming nanang. Lola, pangaasiyo. Di yun aramidin tikas jay Wan, apok. Promise. Sorry Kat. Sorry, mate. Inaw. Sige. Okay laang, Luseng. Di napatag na amiris mo ti bidot mo. Kahit awatan nakngaminan Sige. Awatan ka, Nino. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Maikapat nga paset. Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng itibiyag. Ano sirigem, ket makapalit, ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amasiknan. Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540,
Kenda ito'y nga estasyon. Kastalatibya! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Ay, awanay na. Asawain dan ni Gloria. Ay, kasardan iti mabiit. Ala, aklunan yung tigasat yung kanina na Gloria, tata. Saan ada kayo ti kayat na? Ni tata danyo ti kayat na. Kastala ti biyag, tatang. Adda pa nakapaay ako nada. Ay, apay agastoy. No asino dagiti ay ayatek. Saan dagmat akayat? Ala, huston day tapa naging inom yo. Nabartak kayo. Bay, anak. Tay papas ko ti sakit tinakam ka. Apay nga may na sa anak agwapo. Apay nga may na naglaadak. Hindi kay man agsao iti kasta, tatang. Nataor kayong muta. Saan? Na, Kukunam lang dayta? Ngam nalaadak? saan nga ron? Manjakam! Diyak kayatin ti agayat pay! Tadyak kayatin ti masakitan! Napanan nga ro din ni tatang, manang tina. Napan ije bagyo. Nagbakasyon ije balay daan ti garet akabsat na. Ay, kasta ka de. Nasayaat mo't tagin niliw dang agkabsat. Wen kantap no mailiw-liwag na ti sakit tinakam na, gapo iti pan nakapaay na. Ay, no apay-pay lang amin akong di aram. Katlaklakayan lang arudan ni tatang. Kastala ti biyag Kayat namot siguro tay adakad kadwana. Nang runa kat agmaymaysan ije balay, tadamotan bukod ta pamilya. Wen ngam namin adun anapaay, manang. Ididamo, ninanahuan na abalo ti inaram na. Angam na paay met. Kwan, ninana Helena abakat abalasang ti inaram na. Angam na paay manan. Sa ita, ninana Gloria, angam sabali met ti inaklon na. Ay, isardeng na kuman ti agaram, tapno saanan ang masakitan. Kastamot timbaga na sakbayan nagbiyahe. Nadidigra ka noon. Para makita no talaga asaanan nga agaram, ading ko. Ha? Tatang? Tina, insangpet ko ni Femia dito lugar tayo, anak ko. Umay ko man ipasyar dito balayo. Ha? Sumrat kayo tatang. Agmano ka nga ruden akin ni nanang mo, Tina. Si Kamot Samson, sweetie. Ha? Saanan ang masapul nga agmano ti anak mo kanya? Pabakit nak matlaunay. Ay, sige nga ruden. Ala, sumrat kayo tatang. Agyaman kami. Saan kami ngagbayag? Tamapan kami tupay ije balay dalala nga adip. Inak man yam amo ni Femia kadakwada. Tatang, nakaskas daaw. Namin adun anapaay kayo. Angam ita, kinayat da kayo tinakapimpintas kan ubing pay babae? Ay kat, daytamat siguro ati sukat ti pan nakapaspasakit ko iti kalabas, anak ko. Nakaamamwan nyo ngay kan ni Femia, tatang. Ijay Bagyo. Angam, sana taga Bagyo City ni Femia. Agabaabang laang ijay balay ni Antim Agaret, ijay Bagyo. No kasta, border ni Antigarit day jay babae. Wen, anak ko. Apay? Di mo kayat ni Femia para kanyak, anak ko. Kuwa nga min. Ladingitak no maibagak ti kastoy Angam, kasla jackpot dyan nga ay ayaten na kayo dayjay Femia. Ti kunam, angam siyak ti makapanagnak, anak ko.
napalalo ti panagayat ni Femia kanyak. Ngamen, naimon. Anya? Awan, lala. Ay, saus, grabe ti kinaman nangimon na. Iti pa nagkuyog mi anagawid ditaw. Ay, nadlaw ko at talaga alabnak. Tanaimon. Anya? Ala, madingarod ano na imon, tatang? Anya amade. Mayat kit di tatalaga amariknak nga ay ayaten nak anak ko. Anya? Pare Samson, Day, si kamet gayam day ta, parigar daw. Napan kakadimat nagpinsyaw nakaskanyak? wen man pare. Ay wen, nakitak mo ta in post mo iti Facebook. Nagpintas mo di nobya mo, pare. Wana! Uray kastuyak laakit kita anya. Ngem, adda pa'y la kumayat met paray. Agasum dayta. In marang mangmuntay nobya iti Facebook, pare. Wana! Tapno makita dagiti babae anang paay kanya. Ubeng kan napimpintas met lang adayo tinobyak ngem isuda. Ay, nakapabal ka mo, pare. Sana all my jowa. Makasapul kan tumet pare. Sana maala ititin na eranday ta, parigar daw. Et, kaano tilong table, pare Samson? Madanon to, pare. Nayunak pa iti urnong ko. Tapno bongga ti kalay same. Diyak kaya ti simple akasar. Ti kayat kao, tay maawis amin nga amamaw kan kakabagyak. Tapno aduda amang saksay. Iti panaglantip dagiti puso mi kini Femia Anubia. Ay, agasum man, pare. Ay, awan lat kabsat nan. Kay balasa nga kabsat na. Ay, awan tagmay-may sa lang anak ni Femia, pare. Iso apasinsyakan. Sa dino tinanggap, Ma'am Samson? Ay na. Agimon sa manan. Naggapwam ko na. Aqua. Ijay plaza, sweetie. Napan ko inalatay pensyon ko. Apay ang nagbayag ka? Adda babae akin na sinarak mo anya. Kunak tupay kahit. Agimon manahin. Agsao ka Ni sweetie, mate. Nagkita kami ngamin kini parigar daw. Nag-istorya kami. Iswa medyo nabayaganak, sweetie. Siguradom lang ang alalaki ti kinasinarak mo. Tano mapanik na kakngada babaim. Agalwad ka kanya. Ay na. Sa anak gayam analaan. Natairak gayam. Tasilo sa tinubyak. Ay, maragragsakan no kasta nga agim imon ni Femia. Panagrik na katsyak ti katairan dito yung lubong. Agasang may data. Laklakayan ako na may dilig kini Femia. Ang agimon pa ilang. Kaya't naasawan. Natairak. Tatang, pudno ka di anarabyan kayo manan anagawid idirabi Hindi na. Nag-nightlife kami man kadagiti padak a senior citizen. Kat, inapa na kayo ni Femia. Gagangay na tagim imon nga men. Tatang, kanayon samot nan ti panagapa yung ni Femia. Saan? Isulaeng ti mga apa kanyak. Jak tutupan. Tamok apasit la ti panagim imon na dayjay. Labnak ngamin unay, anak ko. Amuyo lang arudan anaimon. Ngam agpakarabii kayo pa'y lang agawid. Di ad-addan nga agimon. Ay na, bye-bye aman. Igaggagarak nga rod. Anya? Maay-ayatanak ngamin nukas ding hagim imon. Feeling ko kat siyak ti kataaran dito'y lubong. Anya? Ay sus, tilar aramidan niyo, tatang. Inton kwan, dumakkel ti saan nyo pagkinawatan. Saan? Tadyak metut tutupan.
Awan ti mapasamak nga apa, no may salaeng ti umapapa. Basta siyak, in-enjoyak ti panagdanami. Takanhayon nga agimon ni Fimya. Pamanagnak at talaga alabnak jay nobyak anak ko. Ngamnay, tatang. Kitaan nyo Adda pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, taamangan no si kanto ti manabtuog. Iso adi kay unay, tatang. Pasensya ka na, no saan ka pa'y lamay kasarita, sweetie. Nayunak pa'y ti urnong kao, tapno ing grandin to ti kalay sata. Okay lang, Samson. Basta di nakisuksukat, ha? Unay kalakit din aya, Fimya. Si kalaang matilab ko kahit. Pasensya ka no naimo nak, sweetie. Tadyak kaya't maagaw da ka ti sabali kanya. Di ka madanagan, tamaawatan ka. Angem, madamag kumanlaeng, sweetie. Sa anak met anataer, angem, apay nga agim imon ka. Asino kumamit, ti mailawan kanyak ngay, nang runak at lakaya kaon. Nagtaer kan tupay. Si kati-katauran iti imatang ko. Si kalaang ti lalaki anak karit na ak iti kastoy, sweetie. Iso mabutengak no maagaw da kati sa bali. Ay na, makapalok mag iti puso mo't nakitang ibagbagam, sweetie. Fimya? No maagaw da kati sa bali kanya. Agta ka mataya. Anya? Papanam, sweetie. At damapan ko gatangan ijay ili, sweetie. Di ka rumrumor Mabiitak lang iti papanak. No di ka masangputan dito'y balay, agsagana ka. Ay, si kamay. Papanak kumangay. Adak lang dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta. Umdas ka diti kwartam, sweetie. Nayunam aya, sweetie. Ay, wala. Ato iti sangaribaw. Agyaman nak, sweetie. Di ka rumrumar mabiitak laang. Wan, sweetie. Bala, agananad ka. Agyaman nak. Di ka agpastrek iti uri asino dito'y balay Way, nadanag mo na ya. Bala, mapan kan, sweetie. O sige, sweetie. Ay na, kaslaak maitay-tayok iti kaulpan, no kasjay nga agim imon ni Fimya. Panagrik naket may saak a prinsipe. Tay katairan a prinsipe, a pagiin nagawan tinagadu a prinsesa. Aha! Amukon ti aramiday. Hello, tatang. Hello, Tina, anak ko. Agman manicure pedicure pa ni abalayan Junisa? Wen tatang, apay aya? Agpadalusak ko maiti kokok. No, sana rimwar Adda dito'y balay ita tatang. Apay aya? Bao naman dito'y balay, anak ko. Agpadalusak man iti kokok. Ay, sige, taibagak tatang. Sige, ibagam ta umay itan, wan. Bye! Bye, tatang! Nay, itaman pa'y nagpadalos ni tatang iti kukuna. Sigod mo ta saan nagpadpadalos ka ni nanang. Itaman pa'y. Ay. Talaga asaklutem to'y sakak, abalayan. Ay, wala, abalayan. Tapno madalusak ana imbag dagiti kokoti sakam. Sige nga raon. Iba-ibayag mula ang adalusan dagiti kukok abalayan. No saan ka nga agdardaras Ay, saan mo't day, abalayan? Sige nga raon. Nag-text ni Fimya. Paawid ka nun. Sigurado nga agimon manen no makita na ni abalayan dito'y balay.
Nang runa, numakita na to'y langami ita. Adan ni Fimia. Ay, nay, adan ti asawam, abalayan. Adakan, sweetie. Nay, saan mo't nagtagtagari ti asawam, abalayan? Agim imon day jay, abalayan. Ah, Agim imon lakit di kan ka. anya? Ay, saus, ay agawid ak nga rudan. Ay, saan aabalayan? Bye-bye amla nga agimaw. Kay kayat ko nga minukas ta nga agim imon kay. Panagrik na katsyak ti katairan dito'y lubong, Laklakayan kan? Agimon pa'y laeng mait. Mange panagnak anata erak abalayan. Napigsapay lati karisma. Tana imon tinapintas ken ubing asawa. Mangitik autak iti kanan mi kini Femia. Dito'y a fast food ti ayan ti paborito na ataraon kahit. Ay na. Pila mo ti agordar iti makan. Makipilak latan. Naalak mo tin tayo pensyon ka. Talaga nalain ka, darling. Siyempre, darling. Siya pa'y naminti ko na. Ada Femia. Ada kadua na alalaki iti bangir apila. Sanda ka nakita. Tumalikudat ta denggag ti panagsarita da. Nalain ka nga ron nga artista, ano kas na darling? Wala, darling. Siya pa'y mati ko na. Nairwama kun iti kastoy at trabaho kanya. Tila mo day di alakay nga agin iimo nakla. Believe ka pagkagagan ka. Anyati kayat asawan day tao'y. Naala naman ng ti pensyon na ika. Iso asigurado nga ng ti kwarta, darling. Sagiti hawanan bain. Paiman. Femia! Samson! Ay, oh my God, darling! Tumaray ka! Hoy! Agsupli kayo! Ayok kayo! Hoy! Agsupli kayo! Awanan ba inday siya babae? Manangal lilaw! Manglilipat! Nalawag tinangagyo tatang. Sigo den at trabaho na tikas jay. Ti mangluko iti pada na tao. Dagiti kas kada kayo nga ada kwarta na ti biktimaan na. Awanan bain? Pinangnamnaman naklagayam iti awan? Ala, amo yun to no maminsan tatang. Pagnakman nyo daytan. Saan kayo abasta agtalag iti saan yung amo a tao? Anya langin ti rupak, ngay parang ko kadagiti pinaspasikatak ako kumpare. Impaspasikat ko day diya babae. Imbagbaga ka nagpatpatayan na. Hangam ulbod matgayam ti awanan ba na babae. Ala, anya nga ron. Kastala ti biyag tata. At dalatay pa nagbidot tayo. Tatao tayo laeng mo. There are stories that make us laugh at first, but when we listen more carefully, they also leave behind a bitter truth. In this compilation of Lati stories, we see how small decisions, small lies, a little bragging, or a small refusal to listen to advice can lead to embarrassment, trouble, and pain in relationships. There is an old man who brags too much about a love he does not fully understand. There is a grandmother who gets involved in foolishness on social media until she puts herself in danger. There are sellers who cheat with their weighing scale, only to lose the trust of the people. And there is a family disturbed by selfishness and disrespect toward in-laws. 4 different stories, but one lesson connects them all. When a person acts without caution, without honesty, and without concern for others, life itself will return the lesson. The first story shows a man who brags too much. At the beginning, everything feels funny. There is an older man who feels love again, talking about, and he seems very happy because a young and beautiful woman is showing interest in him. In his eyes, he feels like a prince again. He speaks with excitement, brags to his friends, and acts as if he is the kind of man women are fighting over. But that is exactly where the comedy begins to turn into a warning. When happiness becomes showing off, when love becomes something used to impress other people, the intention is no longer clean.
Maybe his feelings were not bad at first. Maybe he simply felt the need for companionship, attention, and the feeling that someone still valued him. But what we see here is clear. When a person becomes too excited to brag, it becomes easy to forget caution. There are also people around him who tease him, encourage him, and make his bragging even stronger. His friends seem to be joking, but their words push him deeper into believing his own version of the story. When a person is constantly praised or teased about being chosen, it becomes harder to return to simple reality. His attention may have felt like proof that he was special, but for those who could see more clearly, there was reason to worry. There was jealousy, doubt, and a warning not to brag too much, because he might be the one who ends up being fooled. The important point in this part is not only that an old man was deceived. The deeper point is that another person's lie becomes stronger when there is also something inside us that wants to believe it. As shown in the story, is not simply a romantic woman. In the end, she appears to be involved in deception, using beauty and attention to target men who may have money or pensions. And this is where the painful lesson appears. When someone is drowning in the desire to show off, it becomes easy for them to miss the danger. True love does not need bragging. True love does not always need Facebook posts, public showing off, or proof that a young woman values you. If the feeling is real, it is seen more clearly through respect, honesty, and caution. But we should not simply mock the old man either. Another reaction is important here. Maybe his heart was lonely. At an older age, attention from someone else can feel very powerful. Maybe he wanted to feel that he still had worth. But the question is this: why did he need to prove that through bragging? Why did he not first check the truth behind the person who was showing love to him? That is where the lesson becomes difficult but important. It is not wrong to love again, but it is dangerous to become blind because of what we want to believe. The second story is more modern and more dangerous. It is about social media, photos, and foolish actions. There is a grandmother who may be lonely, may need attention, or may simply want to feel that someone cares about her. But what she does is no longer simple. She uses photo, changes the profile picture, and tries to appear as a young and beautiful woman in the eyes of her. At first, it is funny. A grandmother using a chatting late at night, trying to make her voice sound younger so the person will not notice that she is elderly. But behind the laughter, there is real danger, pretending to be someone else, using her granddaughter's photo in a situation she did not choose, and starting a relationship based on something untrue. This part is very important today because it is not just a comedy about a grandmother learning Facebook. It is a warning about what can happen in the online world when there is no caution. Social media can be a place for connection, learning, and communication with family, but when it is used for deception, it can become a road toward danger. Her believes the photo he sees, and the grandmother, because of her desire to be loved or to gain something, keeps building the lie. She speaks as if she is young, avoids video calls, makes excuses about a brownout, and arranges a personal meeting. At every step, she could have stopped, but because the lie had already begun, returning to the truth became harder. This is where the moral becomes clear. Do not do foolish things so you will not end up in trouble. The foolishness here is not just a funny action. It is a decision that put her in danger, used her granddaughter's image, and led to a situation that could have become worse if help had not arrived. The reaction here should not only be, "Oh no, grandmother." The better question is, why did she do it? Maybe it was loneliness. Maybe it was the desire to have someone to talk to. Maybe it was financial need. But whatever the reason, deception cannot be justified. Relationships, whether online or in person, require truth. If the beginning is a lie, the destination is danger. There is another important point in this story, the warnings from the family. There are children and telling her to stop, warning her that what she is doing is not good. But as often happens in life, when a person feels that something is making them happy, they do not want to listen to those who warn them. We see the same pattern in the other stories too. The warning is there, but the person chooses not to listen until the result teaches them the lesson. And when the result becomes the teacher, it is usually painful, embarrassing, or dangerous. The third story is about fish sellers and a dishonest weighing scale. This drama begins in a very simple way. Someone buys fish at the market. The customer pays the price, but when the fish is weighed again, the amount is short. At first, it may seem small, a missing portion of weight, a little overpricing, a small act of cheating. But in business, a small act of dishonesty can destroy a lot of trust. If one customer is deceived, it is not just one sale that is lost. Reputation is lost. Blessing is lost. The trust of the community is lost. The sellers in the story may have their reasons. Life is hard, income is low, there are expenses, illness, and a family to feed. But the story is clear. Hardship is not a license to cheat. This is the main commentary here. Many people say, that is just life, you need to be clever. But there is a difference between resourcefulness and deception. Resourcefulness means working hard and finding honest ways to survive.
Deception means taking what is not rightfully yours through dishonesty. If the scale is used unfairly, if the price is not honest, if the customer does not receive what they paid for, that is not progress. That is the destruction of livelihood. The reversal in the story is powerful because in the end, the sellers themselves are the ones who lose. Once word spreads that their scale is dishonest, nobody wants to buy from them anymore. And when nobody buys, there is no food, no money for medicine, and no way to support the family. This is where the truth becomes clear. Trust is more valuable than a few pesos gained through cheating. You may earn something today, but when people open their eyes, you lose much more. In business, every transaction is not only about money and product, it also carries trust. This part is also painful because the family is affected. The spouse becomes ashamed, and the people around the dishonest seller also suffer from the consequences. In the end, help even comes from someone else through laundry work, a small job, and a measure of rice. That is embarrassing for someone who first chose to cheat, but it can also be life's way of warning them. If you want blessing, live honestly. A dishonest scale is not blessed by God or by the community. This is not just judgment. It is a reminder, honesty is the most important capital, whether a person is poor or rich. The fourth story is centered more on family, and the emotion is more painful. It involves a husband and wife in-laws, a son-in-law and parents who come to stay or visit the house. At first, there is humor, compliments, teasing, playful words, cooking, eating, and simple complaints about meat, adobo, high blood pressure, or expenses. But underneath all of this is a larger conflict: selfishness, placing personal comfort above others, and failing to understand what respect for a spouse's family truly means. This drama is important because it shows that marriage is not only about two people. Behind each person is a family. There are parents who raised them, guided them, and made sacrifices for them. When one spouse cannot see the value of the other's parents, the relationship becomes difficult. In the story, there is a character who does not want the in-law to stay in the house. She feels that attention is being taken away from her. She feels that her place is being reduced. It may sound funny when she says she wants to be the star of the house, but behind that joke is selfishness. She wants to be the only one noticed, the only one in control, the only one favored. But family life is not like that. If you feel like you are competing with your spouse's parents for love, there is already a problem in your heart. A good spouse should not be forced to choose between parents and partner when respect exists on both sides. But when one person begins to look down on, insult, or embarrass the in-laws, no matter how much patience there is, one day the heart becomes full. That is what we see in the story. There is a point where someone says they endured the actions for a long time, but patience has limits. And when respect is not shown, forgiveness becomes harder. This episode shows the lesson of what you plant is what you harvest. The selfishness that was planted is the same selfishness that is later felt. If you say you do not want your spouse's parents in the house, then when the time comes that you also need understanding, you may feel the absence of the heart you refuse to show others. This is not simply revenge. It is the natural fruit of not treating relationships with truth and care. Family is not a playground for ego. If you do not respect where your spouse came from, you hurt them too, because you are not only insulting another person, you are insulting a part of their life. When we look at these four stories as one compilation, there is a single thread connecting all of them. People are led into trouble through their own choices. The old man who bragged too much found himself deceived. The grandmother who acted foolishly online faced danger and embarrassment. The sellers who cheated with the weighing scale lost customers and trust. The person who planted selfishness in the family also felt the pain of selfishness. None of these started as a huge wrongdoing at first glance. They began small, a little bragging, a small lie in a profile picture, a little shortage in weight, a small insult toward an in-law, but a small wrong, when repeated and not corrected, becomes a large source of trouble. That is the beauty of Lati. It makes us laugh, but it is not only for laughter. It shows people who make mistakes in ways we can recognize around us. They are not superheroes or exaggerated villains. They are ordinary people with weaknesses. There is an old man who still wants to feel loved. There is a grandmother who wants attention and help. There is a seller trapped by hardship. There is a spouse troubled by family and expenses. But the drama reminds us that reasons do not always make actions right. We can understand a person's pain, but that does not mean we should accept deception, bragging, or selfishness. For me, the most important message for listeners is this: listen to warnings before life teaches you in a painful way. In these stories, there is always someone who gives a warning. Someone says, do not brag too much. Someone says, do not do foolish things. Someone says, a dishonest weighing scale is not good. Someone reminds another person that selfishness has consequences. But when a person keeps going because of ego, desire, or the belief that they are right, the ending becomes harder to avoid.
And if there is one hopeful ending in these stories, it is that life still gives people a chance to learn. The old man may have been hurt and embarrassed, but he can learn that not every show of affection is true when there is no honesty behind it. The grandmother may have suffered through the incident, but she can learn that online or in person, it is never good to pretend to be someone else. The sellers may have experienced losing customers, but that may be what brings them back to honest work. The family may have been disturbed, and the wound may not be easy to heal, but the lesson is clear. Where there is love, there should also be respect for where your loved one came from, for family, and for the pain of your partner. Lati is not only a title, it is a simple reminder that life is full of laughter, but also full of lessons. There are days when a person acts like a prince, only to end up fooled. There are those who pretend to be young online, only to reach danger. There are those who cheat the scale, only to lose blessing. There are those who plant selfishness, only to feel its pain. And in all of this, the message remains. Be careful with your actions, be truthful with your words, respect others, and do not turn life into a playground for bragging, lies, or selfishness. If you enjoyed this compilation recap and reaction, let us remember the lessons from these stories. Do not brag when the truth is not yet clear. Do not do foolish things so you will not end up in trouble. Do not cheat the scale because people's trust is more important than money. And do not forget the people who are part of the family of the one you love. In the end, life returns to us what we plant. If we plant truth, we harvest trust. If we plant respect, peace returns. But if we plant lies and selfishness, we harvest trouble. That is life. Biag ken katawa. Agyaman kami iti panagdengegyo. Ag-subscribe para iti ad-adu pay akatawa ken istorya.